Hi guys, nanilitum kita lah kalagat second hand turun lo sekalian dan nali to. Nanilitum baik nak kenam kita. Atau nanilitum lah kayak second hand turun lo sudah dan nali to. Alang lima kuangtar lah ya. Non baik. Nabang so lang sa tami ambay tang ito bigan jo to na to. Kalau so ambay tong enam ponam ji na ne. Nilitum sa tami thang ciputek tipin lang. Ambay din kita bangke Pulsar 150 de Pulsar 180 pusipu. Masih nilitum sa tami non ingway bom lang. Avenger to Hero Honda to laten Pulsar 150 180 pus tami do yo. Lang mesin sendiri. Aten ador bang cigun maciun ima kalau so ambay. Skuti linam kita do yo donatom. Baita dojo Avenger FZ pipilone algera vagera pipine Apache hu pestame deo Hero Honda. Okay guys, don nilitum stame finally baita bang wai tangan yo V12 Bajaj nilitum stame lampon bang bulon athema Pulsar 150 180 silam panji bulon ningki hane Pulsar bulon foi fit stame Pulsar bang ador bang siling ador side ma 65 85 lasun side man nam den Kuangtar lah ya. Non baik tak lagi lah kan. Kalau kita payment dat kan dan nali to nanilitum kita lah kadang nokang tahun lo dan nalitum. Nah ini ya, baca nalitum baca. Nama ada lah ya. Bajaj V12 model na price bangke total 41 kawas petro dan lah. Okay guys, dan bangke petrol lah within lah si petrol pump lah si petrol tap lah pas bang. Nilitum stame tak nokang tahun pen kita minggu itu weekend hacin kawan sini nilitum stame paligi plus nilitum stame non 500 sepat dari sana tu plus stame try at lo baik ni lah baik no mapu baik mesin 3 years batang running silang litum stame yang memberi kalau tak nokang tahun long stame itu. Okay guys, nanilitum tengah lah ya. Saya ada nanilitum kita kita kan kita Kalang sar, bat long lapan, nang lining ke sana. Abad bang satu ning dok lecet. Kalang lah, bang ke bat partiga ning dok lakan. Kalau nang lining kenap aja sana ya. Kalau ini tuh stame nokang tahun pen. Kita ni kana tu. Nama kita ada nonton. Lapen. Pulsar jadi kita ke Pulsar 150 mate waliti lola pelator bang cium dan masih dapat berada di isi lingkaran lam tebang ada buat lo je pada bang running bang omolan running only 3 years kan tapi apa 3 years running kan lah pelator customnya price customnya only 41 kan pakai kini olam lo dono tuh sedang itu customnya 6 beri kan petang lokal tahun lo mesin-mesin apa bang pun